Комилзода. тавре хабар дода будем, айни ҳол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар вилояти Суғд қарор дорад. Мақсад аз ташрифи роҳбари давлат иштирок дар ҷашни Садаи Ниёгон, ифтитоҳи иншооти нав, ба хусус корхонаҳои муосири саноатӣ мебошад. Дар рӯзи дуюми сафар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бинои иловагии ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22 бобунаро баъди аз навсозиву таъмири куллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ин бино аз ду ошёна иборат буда барои таълиму тарбияи то 180 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Сирдарёи шаҳри Гулистон бинои иловагии ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22 бобунаро баъди аз навсозиву таъмири куллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Кӯдакистон дар заминаи дастгирии давлатӣ оид ба рушди соҳаи маориф, ҷиҳати амалисозии дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи пешвои миллат баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия ба истифода داده شد. محترم جناب عالی سرفرمانده عالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان، سربازای آینده ملت، برای تشریف شما سفر هستند. سردار سربازا کدایف بخشا آزاد. خوش آمدید بابا جان، با آقایی کودکان، با چهره شکوفان ما بیگاریم. السلام بابا جانی عزیز، تشریفی مبارکی شما به دل ما کودکان خوشبختی زمان همیشه سرور میبخشد. بسا شد و سرفرازیم که شما امروز برای ما این کودکستانی زیبا را هدیه نمودید. برای چنین تحفه ارزنده به شما عرض سپاس بیان نموده. وعده میدهیم که پیروی ارزنده شما بابا جان عزیز گردیم. غمخوارترین بابا جان شما هستید در جهان. با هدایت شما همه شدیم کتاب خوان. امروز ما کودکانیم خوب و الله بخوانیم. فردا که کلان شدیم افسرانی زمانه. من اعتقاد میکنم که بابای من برای پایدار نمودن صلح با تکشیرهای زمان خدمت‌های صافدلانه نمودن. ذره خاکی وطن، قطره آبی چمن. امروز قدرت بدانیم، فردا عزت نماییم. بابا جان وقتی که کلام نشوم مثل پدرم در قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی رفته به خلق وطن خود خدمت میکنم. بابا جان عزیز، شما وعده میدیم که وقتی که کلام بشویم به وطن خود تاجیکستان عزم و صادقانه خدمت بنماییم. خوش آمدید بابا جان عزیز. اطلاع داده شد که بینا با خرج 3 میلیون سامانی مبلغ پورا از نوسازی گشته. آن با طرح و لایحه خاصه برای تعلیم و تربیه تا 180 نفر کودک پیش بینی شده است. انشاءات از 2 آشیانه، خانه‌های علاهیده خواب و مشغولیت گذرانی برای 6 گروه، تالار موسیقی، حجره طبی، حجره‌های کاری و یاری رسان عبارت است. در صحنه حولی صحبت‌کده‌های موسمی، حوض شناوری موجود بوده. مؤسسه برای تأمین فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیر ماه و زمستان به شبکه گرم‌دهی پیوست میباشد. با بنیاد بینای علاوگی 15 نفر متخصصان با کار تامین گشتند که با این شماره کارمندان و متخصصان در شیرخوارگاه کودکستانی بابونه به 45 نفر رسید. با شرافت دستگیری و غمخواری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان باز یک کودکستان زمانوی به استفاده داده شد و من همچون مربیه به کار قبول شدم. در گروه آمادگی به مکتب به کودکان تعلیم و تربیه می دهم. من همچون کادر جوان همه سعی و تلاش های خود را برای تعلیم و تربیه دادن کودکان در روحی وطن پرستی و خودآگاهی ملی خویشتن‌شناسی روانه می‌سازم، زیرا این وظیفه مقدس ماست.
روند تعلیم و تربیت در مؤسسه اساساً با زبان تاجیکی به راه مانده شده است. دو گروهی علاهیده پرره با زبان روسی عمل می‌کند و برای این متخصصان می‌رسند. همزمان با آموزش زبان‌های دیگری خارجی از جمله انگلیسی و روسی اعتبار جدی ظاهر کرده شده. تربیت گیرندگان طبق نقشه برنامه دولتی با آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی جلب کرده می‌شوند. چخیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت در پیام خود تاکید نمودند با زبان‌های خارجی بسیارتر دقت داده شود. ما هم در برابر این بی‌طرف نبوده در کودکستان از جمله زبان‌های روسی و انگلیسی را نیز به راه مانده ایم. در یک هفته 2 مرتبه در باغچه زبان روسی و انگلیسی به بچه‌ها درس گفته می شود. مؤسسه تا مکتبی برای آموزش زبان‌ها از جمله زبان‌های روسی انگلیسی خیلی مهم است، زیرا محض در همین زمینه کودکان اولین دانش خود را برای آموزش زبان‌ها روانه می‌سازند. ذکر کردن به مورد است که شیرخوارگاه کودکستانی بابونه یگانه مؤسسه تا مکتبی در شهرک سیردریا برای 3000 نفر اهالی بوده به استفاده دادن بینای علاوگی تا اندازه طلبات اهالی با مؤسسه های تا مکتبی را قانع کرد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط و امکانیت های مؤسسه تا مکتبی زیاد کردن شماره کودکستان ها را در محل تدبیر مهم جهت فراگیری هرچی بیشتری کودکان به تحصیلات تا مکتبی ارزیابی نمودند. تاکید گردید که محض در مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی که نخستین زینه تعلیم و تربیه فرزند است، در ذهن و ضمیر کودکان تربیت نمودن حسی بلند وطن دوستی، هویت و خودشناسی، دوست داشتن والدان، احترام آوردن نسبت به نسل کلانسال و ارزش های ملی وظیفه اولین درجه آموزگاران و مربیان می باشد. بنابراین با مؤسسه های تا مکتبی جلب نمودن کادرهای صاحب تخصصی جوابگو به استانداردهای ملی تربیت، بازآموزی و تکمیل اختصاص آنها مهم است. و نمایش تربیت گیرندگان که فراگیری اهمیت و ماهیت جشنهای ملی از جمله جشن صدبود بهای بلند داده شد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان تحصیلات تا مکتبی را زمینه اساسی برای سرمایه انسانی معنیداد نموده تاکید کردند که رشد همه طرفه و مکمل، تربیه وطن دوستی و حس خویشتن شناسی از زینه تحصیلات تا مکتبی سرچشمه میگیرد. با بنیاد و از نفسازی انشاءات ساحه در تطبیق هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، نقشه و کنسپسیا و برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 نقشی باسزا گذاشته می شود. اهل معارف شهر گلستان و کارمندان کودکستانی بابونه عملی سازی دستور و هدایت های سروری دولت، نکته و سمت های پیام نوبتی پرزیدنت مملکت به مجلس عالی آید به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه را از مسئولیت و وظیفه کسبی خیش دانسته، منبعد نیز اندیشیدن تدبیرهای سودمند را در این سمت عامل مهمی بهداشت وضع تعلیم و تربیه می دانند. باعث سرفرازی و خوشنودی است که با تشریف پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز باز یک بینای علاوگی که برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن باز 180 نفر تربیت گیرندگان پیش بینی گرفته است مورد استفاده قرار گرفت. ما اهل کارمندان کودکستانی بابونه میناداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونیم که چنین شرایط معاصر را برای ما آماده نمودند. جواباً به این غمخواری ها ما وعده میدهیم که کودکان را در روحیه وطن دوستی، مهر و صداقت به وطن تربیت نموده آنها را همچون انسان کامل به وایه میرسانیم. مورد ذکر است که سال سال با توجه و غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان پایه ماده تکنیکی مؤسسه های ساحه معارف از جمله کودکستان ها مستحکم گشته نظام تعلیم تکمیل می یابد.
با دستگیری حکومت مملکت در شهر گلستان در دوران صاحب استقلالی مؤسسه‌های نوی تعلیم و تربیت بنیاد از نوسازی و تعمیر و ترمیم گشتند که این از عامل‌های مساعدت کننده رشد ساحه معارف و صفتاً بلند برداشتن روند تعلیم و تربیت می باشد. در دایره بازدید کاری پیشوای ملت محترم ایمومالی رحمان در شهر گلستان ولایت سوخت همچنین بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در این شهر مورد استفاده بری قرار داده شد. هنگام افتتاح بینای نو راهبری معظم حزب از کارمندان حس بلند مسئولیت وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی، سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی و حفظ دستاوردهای دوران استقلال دولتی را طلب نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمومالی رحمان بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان را افتتاح نمودند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی دوام یک سال استفاده از مصالح بلند صفت و جوابگوی طلبات زمان انشاءات مذکور در مساحت عمومی 1122 متر مربع با طرح و نمود معاصر بنیاد گردید. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با اشتراک بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم جناب عالی بینای مأموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان حسن افتتاح بخشید. ما کل حزبیان شهر گلستان منتداری صمیمی خویش را به پیشوای معظم ملت ابراز می داریم. رسالت ما حزبیان شهر گلستان بهر تطبیق آیین‌نامه و برنامه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان که برای سالهای 2020-2025 تحت شعار برای پیشرفت و زندگی شایسته مردم تهیه گردیده است فعالیت پرثمر داریم. بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان از تخانه و 3 آشیانه عبارت بوده، دارای 6 حجره کاری، مجلسگاه با 110 جای نشست، کتابخانه و دیگر حجره های یاری رسان است. در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان 4630 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان به قید گرفته شده در 41 تشکیلات ابتدایی حزبی فعالیت پرثمر دارند. از آنها 2250 نفر یا خود 48% را زنان، 990 نفر یا خود 21% را جوانان تشکیل می دهد. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان پیوسته کوشش می نماید که از حساب زنان با معرفت، جوانان لیاقتمند صف حزبیان را با مرام زیاد نماید. در انشاءات نوبنیاد برای فعالیت کارمندان شرایط خوب فراهم آورده شده است. در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمومالی رحمان اتاق‌های کاری با کامپیوتر و تجهیزات تقویت آواز مجهز کرده شده است. در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر گلستان بیشتر جوانان فعالیت می نمایند. آنها بنیاد به استفاده داده شدن چنین یک بینای زمانوی را از صاحب دولتی و صاحب استقلالی می شمارند. با دستور و سپارش های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان امروز بهر ما جوانان تمام شرایط ها را مهیا نموده ایستادند.
نسبت به همه دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت، ما اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن با اعتماد قوی و نقش مؤثر در اعمار جامعه شهروندی، استوار نمودن رکنهای دولتداری ملی و حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان صادقانه خدمت می‌نماییم. با استفاده از فرصت مناسب، ما اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و پیشوای معظم ملت اظهار سپاس و منتداری خویش را بیان می‌نماییم. در کتابخانه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر گلستان بهترین اثرها جمع آوری گردیدند. صحن بینای ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر گلستان سفالک پوش کرده شده، در زمین نزد آن درختان آرایشی و همیشه سبز و گلهای رنگارنگ شنانیده شدند که به این موضع شهر گلستان حسن دیگر ضم می‌کند. در نزد بخش کاربازان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر گلستان محفلی در جوانی دار پیران را از عمل می کند که هدف آن آماده نمودن جوانان به حیاتی مستقل و گذراندن درس زندگی از شخصان عائله های برآمد می باشد. محفل ما در 3 ماه یک مرتبه گذرانیده شده برای مستحکم کردن عائله ها مساعدت می کند. باید یادآور شد که تنها دوام 3 سال اخیر در شهر و ناحیه‌های کوهستان مسجد، بوستان مسجد بیناهای ماموری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ساخته به استفاده داده شد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون حزب سازنده و بنیادکار در بین جامعه مقام و منزلت خاصی خویش را دارد. مسلم است که این حزب در دوره‌های متشنج خلق و ملت تاجیک از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس داده شده. 27 سال این جانب با تشبس‌های سازنده و فعالیت پرثمر در تطبیق سیاست خردمندانه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیش صف و پیش برنده است. ما کارمندان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت روح و الهام تازه گرفته مسئولیت خویش را باز هم بلندتر احساس می نماییم و تمام نیروی خود را در تطبیق سیاست عاقلانه و صلح‌جویانه پرزیدنت کشور در بین جامعه روانه ساخته بهر سازندگی و بنیادکاری، صلح و ثبات، امنیت جامعه، تربیت نسل جوان در روحیه وطن دوستی و زندگی شایسته مردم سعی و تلاش به خرج می دهیم. جهت اجرای سریع دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جانب نمودن فعالیت و بهر در عمل تطبیق نمودن هدف‌های آیین‌ناموی و برنامه حزبی کارمندان عزم قوی دارند. از این اقدام نیک پیشوای معظم ملت ما حزبیان در تطبیق سازنده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که تشویق و ترغیب غایه‌های دولتداری، افاده‌گر منفعت‌های ملی و عامل پیشبرد حیات جمعیتی بوده، با ابتکار محترم جناب عالی به میان آمده است فعالیت دوچند می نماییم. در نزد وطن و جامعه پیوسته کوشش می نماییم که در ترغیب و تشویق گرامی داشتی ارزش‌های جامعه متمدن و دولت دموکراتی عملی نمودن غایه‌های نظام دولتداری ملی و مهمترین مسئله هایی که ضمن پیام به مجلس عالی تاکید گردیدند با عزم و اراده فعالیت نماییم. این مسئولیت پرشرف را ما حزبیان صادقانه و صافدلانه اجرا خواهیم کرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای آباد کردن یک گوشه دیار اظهار سپاس نمودند. راهبری معظم حزب از کارمندان حسی بلند مسئولیت وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی، سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی و حفظ دستاوردهای دوران استقلال دولتی را طلب نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان همچنین بینای مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی شهری را مورد استفاده قرار دادند. در این بنا در 2 بس 500 نفر به تعلیم و تربیت جلب کرده شده. همچنین در تخانه بنا برای زنان و دختران امکانیت محدود جسمانی داشته کارگاه دوزندگی فعال گردانیده شده است. در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی شهر گلستان را مورد استفاده قرار دادند.
муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистон бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ва корхонаҳои санъатӣ бунёд гардидааст. корҳои сохтмони бино аз моҳи марти соли 2021 оғоз гардида дар муҳлати 10 моҳ пурра ба анҷом расонида шуд. бинои мазкур аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои 13 синфхона, маҷлисгоҳ барои 60 нафар ва толори хониш барои 20 нафар мебошад. муассиса дорои маркази гармидиҳӣ аст. лозим ба таъкид аст ки дар таххонаи бино барои 30 нафар занон ва духтарони имкониятҳояшон маҳдуд коргоҳи дузандагӣ ташкил карда шудааст. امروز ما بسیار خرسند هستیم که با دستور سپارش‌های سرور دولت در شهر ما مرکز تحصیلات علاوگی با تمام امکانیت‌ها شرایط‌های خوب به استفاده داده شد و ما اهل معارف جان کوشش می‌نماییم خوانندگانی را که در محفل‌ها جلب شدند برای در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق خدمت نمودن آماده می‌نماییم. مرکز تحصیلات علاوگی امکانیت دارد که در 2 بس 500 نفر خوانندگان را تعلیم و تربیه نماید. муассиса барои қабули 500 нафар хонанда дар 2 баст омода аст. маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистон дорои 24 воҳиди корӣ буда омӯзгорону мутахассисон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд ки барояшон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. ما آموزگاران شهر گلستان بسیار خرسند از آنیم که با دستگیری پیشوای معظم ملت برای ما چنین شرایط فراهم آوردند. ما هر یک نقطه های پیام پیشوای ملت را سرمشق کاری خود می‌دانیم. در اساس آن نقطه های قید گردیده در روحیه و تندرستی خوانندگان را تربیه می‌نماییم. ضمن шиносоӣ бо шароити забономӯзӣ ва синфхонаҳои касбу ҳунаромӯзӣ муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистон президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки роҳбарони муассисаҳои таълимӣ бояд ба масъалаҳои баландбардоштани сатҳи дониш ва касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бахусус омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоию миёнаи касбӣ, такмили ихтисосу бозомӯзӣ ва тарбияи омӯзгорони ҷавони баландихтисос ва ба талаботи замона ҷавобгӯ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот اعتباری اولین درجه دهند. امروز به وقتی همه خوانندگان در مرکز تحصیلات علاوگی 12 محفل از روی 2 بست عمل می نماید که خوانندگان می توانند در وقتهای خالی پس از درس آمده درس علاوگی رایگان گیرند. گل دختران ما می توانند پس از ختم کورس دوزندگی اینجا در آینده یک کسبی به خود مناسب را سزاوار گردند و این برای آینده آنها خیلی مفید می باشد، چون که در آینده بدون کسب ما روزگار را پیش برده نمی توانیم. از این رو مرکز تحصیلات علاوگی برای آنها یک امکانیت دیگری را باز کرده است که این همه با تشبث و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. اطلاع داده شد که در مرکز مذکور عین حال 12 محفل آموزش زبان انگلیسی، زبان روسی، رسومی، دوزندگی، بافندگی، آدرس بافی، روزگارداری، طبیعت دوستان، حسابدان، کامپیوتری، رابطه تکنیکی، برنامه‌سازی و فروغ سوپ دانایی کتاب است عمل نموده 13 نفر آموزگاران برای تعلیم و تربیت خوانندگان مشغول می‌باشند. ضمن صحبت با آموزگاران پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان درباره اهمیت و هدف‌های برگزاری آزمون‌های علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ سوپ دانایی کتاب است و المپیادا و آزمون‌های گوناگون اینچنین تقویت بخشیدن هویت ملی حس افتخار از تاریخ و تمدن باستانی خلقمان با سنبالم برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم قبل از همه نورسان و جوانان تقویت ذوق زیباپرستی آنها و پیدا کردن استعدادهای نادر از بین نسل‌های آینده ساز اندیشه‌رانی کردند. کارمندان مرکز تحصیلات علاوگی شهر گلستان از دستگیری و غمخواری و سیاست معارف پرورانه و خیرتمندانه پیشوای ملت جهت دستگیری و بنیاد مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی شهر گلستان اظهار سپاس کردند. ما اهل علم و معارف خاصه کارمندان و آموزگاران مرکز تحصیلات علاوگی شهر گلستان از دستگیری و غمخواری و سیاست خیرتمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری و بنیاد مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی شهر گلستان اظهار سپاس می‌نماییم. وابسته به این تلاش میکنیم که پیوسته تفکر معرفتی خوانندگان را بالا برداشته در آینده چون متخصصان جوابگو به طلبات زمان به کمال رسیدن آنها زمینه‌های مستحکم می‌گذاریم.
قابل ذکر است که در زمان صاحب استقلالی کشور این نخستین بینای مرکز تحصیلات ایلاوگی در قلمرو ولایت می باشد که با چنین طرح نو و زمانوی بنیاد گردیده است. گشوده شوی مرکز تحصیلات ایلاوگی شهر گلستان با طرح نو و زمانوی یک تکان دیگر در رشد ساحه معارف شهر خواهد گذاشت، زیرا اکثر جوانان و نورسان پس از درس به مرکزهای کسب آموزی و زبان آموزی و کتابخوانی رو آورده وقت خود را پرثمر می‌گذرانند. ما نسل امروز خاصه خوانندگان مؤسسه های تعلیمی سرفراز از آن هستیم که بار اول با دستگیری و غمخواری های شما مرکز تحصیلات ایلاوگی با چنین طرح و امکانیت های زمانوی گشاده می شود. ما نورسان جواباً به این غمخواری های شما در آینده برای رسیدن به هدف های بزرگ ملی سهمی ارزنده خویش را می گذاریم. و شما پیشوای معظم ملت برای چنین اقدامی بزرگ سازنده از نام کل خوانندگان شهر گلستان صمیمانه اظهار سپاس می نماییم. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت پیش از همه آموزگاران مرکز را وظیفه‌دار می‌کند که از همین زینه تحصیلات برای آمادگی همه‌جانبه نورسان و برای کمالات فرد درخشان آنها تلاش ورزیده جهت فراگیری دانش‌های زمانوی، کارکرد تکنیکی و در همین سن و سال که وقت کسب هنرآموزی میباشد برنامه‌های تاثیرگذار جهت رسیدن به هدف‌های نجیب راه اندازی کرده برای نایل گردیدن به این مقصدها کوشش به خرج دهند. یکی از دیگر انشاءات مهم اجتماعی که در دایره بازدید کاری پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر گلستان ولایت سوخت مورد بهره برداری قرار داده شد، مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمور ملیک به حساب می رود. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات در این شهر صنعتی باز یک موضع دلکشای سیر و سیاحت مردم زیاد گردید. اطلاع می دهند همکاران ما. 9 فеврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри гулистони вилояти суғд муассисаи давлатии боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Теймур Маликро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғи фарҳангии фароғатии Теймур Малик дар соҳили баҳри Тоҷик соли 1991 таъсис ёфта бо гузашти 30 сол ба таҷдиду навсозии ниёз пайдо намуда буд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд дар оғози соли 2021 корҳои таҷдиду навсозӣ дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Теймур Малик шурӯъ гардида дар як муддати кӯтоҳ ба анҷом расонда шуд. баъди истиқлолиятро ба даст овардан меҳани тоҷикон рӯз аз рӯз гул шукуфта истодааст. мо шаҳрвандон дар хиёбонҳо коргоҳҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ, истироҳатию фароғатӣ озодонаву сарбаландона гаштугузор мекунем. ҳамаи ин бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳаст ки мо низ ба заҳматҳои шабонарӯзии ин марди олиҳиммат ва ба сиёсатҳои оқилонаашон баҳри пешрафти ватани азизи хеш пайравӣ мекунем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барномаи театри кунонидашудаи аҳли фарҳангро тамошо намуданд. қобили қайд аст ки номи Теймур Малик ҳамчун қаҳрамони халқи тоҷик дар саҳифаи таърих абадан сабт шудааст. солҳои 1219-1220 ҳангоми ҳуҷуми аҷнабиён Теймур Малик бо корнамоиҳои бузург барои мудофиаи диёри худ ҷасорату шуҷоат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ нишон додааст ки ин ҳама дар барномаи театри кунонидашуда нишон дода шуд. زهی شهرداری عزیزی دیار، زهی پهلوانی همه کارزار. زهی 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 پهلوان، زهی 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 قهرمان. توی پیروی شیر مردانی ملک، نکو نام برداری گردانی ملک. توی فارسی رستمی داستان، نگهبانی این کشوری باستان. زهی 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 پهلوان، زهی 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 قهرمان.
کهن ملک دارد زیتو افتخار که هستی پرستار و میراثدار. خوشا شهریار چو تیمور ملیک عزیزی دیار چو تیمور ملیک. خوشا شهریار چو تیمور ملیک عزیزی دیار چو تیمور ملیک. مرا افتخار از فری تاجیک است، ز تاجی شرف محضری تاجیک است. وجودم سرشته ز مهری نیا، درودم نوشته به نور و ضیا. فری آریایی امیدی من است، درفشی کیان ماه و شیدی من است. زی سوخت و زی سامان نکو دولت، سرافرازی آزادگان ملتی. چو بر مرز کشور عدو آمده، ستیزنده و جنگجو آمده. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. زمانی رسید این همایون زمین، شکوفان شود خرم و نازنین. به این کشور آید یک پیشوا، ظفر آور و سرور و رهنما. پیام به نامش ز رحمان رسد، شکوه و جلالش به کیوان رسد. دهد تاجیکان را درفش و نشان، پرستنده تاجیکانی جهان. ببخشد روان روح اجداد را، بیارد صفا ملتی شاد را. ببخشد روان روح اجداد را، بیارد صفا ملتی شاد را. در دیواره نوبنیاد شفت مجسمه کارنامه‌های تاریخی تیمور ملیک نقاشی گرده است که این در نهاد جوانان نورسان حس خودشناسی را بیدار می‌کند. امروزها دیده ایستاده تاجیکستان ما چه خیلی زیبا و گلگشت‌های بسیار شده ایستاده است. مخصوصا شهر ما که نامش گلستان است، امروز به گلستان حقیقی تبدیل یافته ایستاده است. همه این آبادی‌ها از اقدام‌های سازشکارانه اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم کشورمان امام علی رحمان می باشد. یکی از قهرمان‌های خلق تاجیک تیمور ملیک است. برای آزاد کردن شهر خوجند جانبازی ها کرده است. امروز هیکل تیمور ملیک در این باغ گذاشته شده است که این افتخار ملی است. این برای نسل نو است، برای جوانان این یک میراث خیلی بزرگ است. طبق لایحه در حدود باغ مجسمه تیمور ملیک گذاشته شده. مجسمه خاطره که قبلا بنیاد یافته بود تعمیر و نوسازی گردید. بنیاد 3 فواره، یک شرشره در حدود باغ و حوض شناوری برای کودکان به این موضع حسن خاصه ضم میکند. برای روشنی کنی در حدود باغ 120 ستون پایه روشندهنده نصب گردیده. آبیاری انشاءات پورا تامین کرده شده است. برای حرکت بیمانع واسطه نقلیات بیشتر از 2 کیلومتر راه ماشینگرد حدودی باغ فرنگی فراغتی پورا منفرش کرده شده. توقفگاه نقلیاتی نیز تشکیل گردیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجدید و نوسازی باغ فرنگی فراغتی را در مملکت برای فراهم آوردن شرایط ارزنده فراغت ساکنان و بلند برداشتن حس زیبایی پرستی در نهاد خرد و بزرگ معنیداد نمودند. در زمان صاحب استقلالی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه حکومت مملکت به خاطر قدرشناسی فرزندان فرزانه ملت
номи боғу гулгаштҳо ва дигар ҷойҳои махсус ба номи фарзони миллати тоҷик гузошта шуда, бо ин васила номи неку кори некашон ҷовидона нигоҳ дошта мешавад. номгузории боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳри Гулистон ба номи қаҳрамони халқи тоҷик Темур Малик тасдиқи гуфтаҳои болост. сараввал сипоси бепоёни хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои баланд бардоштани дониш, тафаккур, ҳисси миллӣ ва барои васеъ гардидани ҷаҳонбинии мо ҷавонон як қатор озмунҳоро роҳандозӣ намудаанд. мо ҷавононро месазад, ки аз ин имкониятҳои фароҳамовардаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самаранок истифода намоем. тибқи маълумоти оморӣ дар мамлакат 96 боғи фарҳангӣ фароғатӣ мавҷуд аст, ки аз ин шумор 22 тои он дар вилояти Суғд мебошад. қобили қайд аст, ки танҳо дар давоми 10 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар баробари навсозии боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ даҳҳо боғҳои нав бунёд гардид. дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Темур Малик бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон аттраксионҳои наву замонавӣ насб гардида, воситаҳои дилхушии наврасону кӯдакон ба монанди автомобилҳои барқӣ дастрас карда шудааст. افتتاح گردیدن باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمور ملیک تحفه ارزشمندی است برای ساکنان شهر گلستان. ما جوانان از این اقدام‌های سازنده به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری می‌نماییم. باغ فرهنگی فراغتی تیمور ملیک دارای همه گونه تجهیزات برای استراحت و فراغت میباشد که جوانان ما میتوانند وقت‌های خالگی خود را در اینجا استفاده برند. چند روز قبل فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و همگان شاهد آن هستیم که سال 2017 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده بود و در این زمینه در طول 3 سال و 9 ماه در حدود کشور زیاده از 25000 انشاءات ساحه‌های گوناگون ساخته به استفاده داده شد. از جمله در شهر گلستان 221 انشاء ساخته به استفاده داده شده بود و اطمینان کامل داریم که در حدود 5 سال آینده در جمهوری تاجیکستان انشاءات‌های زیادی به استفاده داده میشوند و از جمله در شهر گلستان اقدام‌های زیادی سازنده روی کار میگیرند که شهر گلستان باز میتواند سیمای خود را به کلی دیگر کند. شهر گلستان همچون شهر سیاحی در ساحل بحر توجیک имкониятҳои зиёд дорад. дар доираи корҳои созандагӣ ва ободонӣ соҳили баҳр навсозӣ карда шуда барои машқу тамрин ва бо ин васила ҳарчи бештар ҷалб намудани мардум ба варзиш шароит муҳайё карда шудааст. нахуст мехостам бо ибрози изҳори хушнудӣ сипосмандии худ ва аҳли ҷавонони шаҳри гулистонро барои дастгириҳои ҳамешагӣ ташаббусҳои созандаи ҷавонон, оммавигардонии варзиш ва тарзи ҳаёти солим, таъмини зиндагии шоиста ба онҳо ба اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. باعث خوشنودی ما جوانان است که محض در زمان سالهای صاحب استقلالی کشور پیوسته به مسائل دستگیری سیاست دولتی جوانان، عمومی‌گردانی ورزش و طرز حیات سالم از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از آن جمله از جانب پیشوای معظم ملت توجه خاص ظاهر گردیده برای با کارهای سازندگی و بنیادکاری و روندهای سازندگی و بنیادکاری جلب نمودن جوانان یک زمره تدبیرهای مؤثر اندیشیده شده است که نقش و جایگاه جوانان در جامعه معاصر مستحکم می‌گردد. با شرافت افتتاح گردیدن باغ تیمور ملیک در ساحل بحر توجیک امروز بار دیگر برای ساکنان، برای جوانان شرایط فراهم آورده شد که در ساحل بحر توجیک برای استراحت و فراغت مثلا ساکنان یک زمره تدبیرهای مؤثر اندیشیده است که و در برابر این مثلا در ساحل بحر توجیک تجهیزات ورزشی نصب کرده شده است که از این همه روزه جوانان و نورسان و دیگر ساکنان با مرام استفاده میبرند. در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمور ملیک با امید سرسبزی دیار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درختان همیشه سبز و نادر شنانیدند. اطلاع داده شد که برای سبز و خرم نمودن باغ مذکور بیشتر از 300 بیخ درختان آرایشی و زیاده از 118,000 دانه گل‌های رنگارنگ شنانده شده است. همزمان در حدود باغ دیگر انشاءات یارسان بنیاد گردیده کارهای ساختمانی را شرکت‌های وطنی انجام دادند.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри гулистон тибқи одати башардӯстонаашон бо 80 нафар ятими кул ки сокинони шаҳри гулистон ва ноҳияи ашт мебошанд мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Темурмалики шаҳри гулистон ба тарабхонаи наву замонавӣ ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Маҷидов Баҳодур бунёд гардидааст ташриф оварданд. дар тарабхонаи навбунёди Темурмалик пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо 80 нафар ятимони кул ки сокинони шаҳри гулистон ва ноҳияи ашт мебошанд мулоқот намуданд. чун анъана сарвари ятимпарвари тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ҳар як сафари корияшон нахуст аз ҳолу аҳволи ятимон бохабар гардида нисбати ин қишри ҷомеа ғамхорӣ зоҳир менамоянд. зимни суханронӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат ҳамеша ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа бахусус ятимон таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба равона месозад. давлату ҳукумати тоҷикистон сарпарастии ятимонро ба дӯши худ гирифтааст ва то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодани онҳо барои таълиму тарбия ва ба камол расониданашон тамоми шароитҳои заруриро муҳайё месозад. дар ҷавоб ба ин ғамхорӣ наврасону ҷавононро зарур аст ки илм омӯзанд, донишҳои замони муосирро аз худ намуда дар оянда ҳамчун фарзанди содиқи ватан ба халқу давлат хизмати шоиста намоянд. ба 80 нафар ятимони кул тӯҳфаҳои молию пулии сарвари давлат тақдим карда шуд. наврасону ҷавонон бо шукргузорӣ аз ватани ободу пешрафта изҳор доштанд ки ғамхориҳои падаронаи президенти мамлакатро ҳамеша эҳсос мекунанд. барои тарбия ва ба камол расониданашон аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми шароит муҳайё карда шудааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳо ваъда доданд ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар оянда барои хизмат ба халқу ватан кӯшиш ба харҷ медиҳанд. бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат имрӯз барои илмомӯзиву касбомӯзии мо тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. маҳз бо ғамхории хосаи президенти мамлакат падарҷони азиз мо ҳаргиз худро рӯҳафтода ҳис намекунем, зеро муҳаббату самимияти падаронаи президенти мамлакат дилҳои шикастаи моро пайванд намуда шӯълаи умедро ба фардои дурахшон дар қалби ҳар яки мо фурӯзон менамояд. ҷавобан ба эътибори доимияшон мо бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда барои рушду нумӯи ризафзуни кишвар ҳамчун созандагони фардои миллат баҳри ҷумҳурии азизу соҳибистиқлоламон хизмати арзанда менамоем. мо наврасону ҷавонони даврони истиқлол фахр аз он дорем ки дар чунин ватани ободу зебо ва муҳити орому осуда ки бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат ба даст овардаем зиндагӣ ва таълиму тарбия гирифта истодаем. мо ҳеҷ гоҳ бепадару модарии худро эҳсос намекунем, чун пешвои миллат падари ғамхору бузургвори худро дорем ки ҳамеша дастгиру мададгори мо ҳастед. дар ҷаҳон чун пешвои мо сарвари мушфиқу ғамхор нест. мо хеле хушбахту хушнуд аз он ҳастем ки дар чунин давлати соҳибистиқлолу тинҷу осоишта зиндагӣ мекунем. арзи сипоси худро баён намуда ваъда медиҳем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намоем ва сазовори боварии пешвои миллат гардем. боиси ифтихор аст ки ба мардуми тоҷик чунин сарвари ғамхору мушфиқро худо насиб гардонидааст. моро амри тақдир аз падару модар маҳрум гардонидааст. вале мо худро танҳо ҳис намекунем, зеро ки ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои муаззами миллат қарор дорем. дар ҳар як чорабиниву итоъ тибқи дастуру супоришҳои президенти мамлакат ба мо ёрии моддӣ расонида мешавад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо тасмим гирифтем ки дар ин боғи фароғатии Темурмалик як тарабхонаи замонавӣ бунёд кунем. барои дастгирӣ ва ғамхорӣ ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сипосгузорем ки ҳамин соҳибкорро дастгирӣ мекунанд. мо ҳаракат мекунем ки дар оянда
саҳми худро дар корҳои ободонӣ гузорем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд дар маросими бунёди боғи интенсивии Зардолу ва ба истифода додани хати оби полезӣ дар муассисаи давлатии боғи миллии Ваҳдат иштирок карданд. Дар ҳамин мавзеъ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст хати оби полезиро ки аз чуқурии 40 метр бароварда шуда барои обёрии 20 гектар замин пешбинӣ гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд дар маросими бунёди боғи интенсивии Зардолу ва ба истифода додани хати оби полезӣ дар муассисаи давлатии боғи миллии Ваҳдат иштирок карданд. Дар ҳамин мавзеъ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст хати оби полезиро ки аз чуқурии 40 метр бароварда шуда барои обёрии 20 гектар замин пешбинӣ гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. иқдоми бунёди чоҳи амудӣ ки аз 90 метр иборат است با تشبوس ماموریت باغ عملی کرده شد. سپس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شنانیدن نهال‌های زردالو با بنیاد باغ اینتنسیوی اساس گذاشتند. بنیاد باغ اینتنسیوی زردالو در اساس دستور و سپارش‌های سرور دولت با اقدام ماموریت مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت عملی گردید. در این قطعه نهال زردالوهای قدپستی از جمهوری ترکیه وارد گردیده از روی معیار 4/3 شنانیده شده است. جهت استفاده مقصدناک زمین در بین قطارهای باغ نوبنیاد اینچنین کشت زراعت‌های بروقتی از جمله کارتوشکای زیر پلیونکا و سبزوات به راه مانده شده است. طبق استاندارد بنیاد باغ‌های عنعنوی در مساحت 5 گکتار زمین موافق معیار 8/8 متر در 1 گکتار زمین شنانیدن 150-156 بیخ نهال مقرر کرده شده است. از روی معیار 10/10 متر باشد در 1 گکتار میتوان 100 بیخ نهال شنانید که در شرایط فعلی این اصول بنیاد باغ کم درآمد می باشد. در همین مساحت 5 گکتار زمینی حدود مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در ناحیه باباجان غفورov حدود 4000 نهال زردالوی قدپس شنانیده می شود که این یکی از افضلیت‌های بنیاد باغ‌های اینتنسیوی می باشد. ضمناً همین اصول اینچنین با گرفتن محصولناکی بلند و صفتناکی میوه مساعدت میکند. همین است که بعد تصمیم تشکیل چنین باغ‌ها در اساس سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تنها در باغ ملی وحدت بیشتر از 18 گکتار باغ اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی بنیاد کرده شده است. با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت باز علاوه 5 گکتار باغ اینتنسیوی زردالو بنیاد کرده شد. در اینجا 4000 بیغ نهال زردالوی قدپست که از جمهوری ترکیه وارد گردیده است شنانده شده است. در بین قطار این باغ‌ها کشتی کارتوشکی بروقتی زیر پلیونکگی گذرانده شده. مرحله به مرحله در بین قطارهای این باغات کشتی زراعت‌ها به راه مانده می شود. مساحت باغ‌های اینتنسیوی در مؤسسه به 1841 گکتار رسانده شد که مرحله به مرحله باغ‌های عنعنوی به باغ‌های حاضر زمان یعنی اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی تبدیل داده ایستاده‌ایم. در حدود ولایت سوغد باشد طی 4-5 سال گذشته در دایره تطبیق عملی برنامه دولتی بنیاد و برقرارسازی میدان باغ و تاگزارها برای دوره‌های الهیده زیاده از 300 گکتار باغ اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی بنیاد گردیده است. تنها سال 2021 در قلمروی ولایت بیشتر از 85 گکتار چنین باغ‌ها بنیاد کرده شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای اشتراک در مراسم بنیاد باغ اینتنسیوی زردالو با راهبریت مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت دستور دادند که با استفاده از راه و اصولهای پیشرفته مساحت بنیاد باغ‌های معاصر اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی را افزایش داده با این وسیله درآمدزایی خود را زیاد و سهم خویش را در تامین امنیت آذوقه‌واری و تحکیم اقتدار صادراتی مملکت بیشتر نمایند. با مقصد عملی نمودن دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز باغداران ولایت تصمیم گرفتند که در میدان زیاده از 2000 گکتار بنیاد باغ‌های اینتنسیوی را به راه مانند. برای چی؟ برای آنکه باغ‌های اینتنسیوی به ما امکانیت می‌دهد که ما وابسته به تقاضای زمان به جاری نمودن تکنولوژی معاصر و با همین تامین نمودن هم امنیت آذوقه‌واری و هم بر سنگ گذاشتن برای صنعت کنونی با صورت کشور یعنی محصولات برای اشیای کارخانه کارکرد.
مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت سال 2008 در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرحله اول در مساحت 120 گکتار بنیاد گردیده، سال 2009 آن به 500 گکتار رسانیده شد. مرحله به مرحله مساحت عمومی باغ به 631 گکتار برابر گردیده است. از این مساحت میدان 518 گکتار را زمین‌های باغ و تاکزار تشکیل می‌دهد. باقی مانده زمین‌ها باشد برای انشاءات و راه و آبیاری استفاده کرده می‌شوند. در مؤسسه اساساً نوع‌های نادر میوه‌های موافق به اقلیم منطقه به مانند زردآلو، شفتالو، بادام، گیلاس، نمودهای مختلف انگور، آلو، سیب و دیگر نامگوی درختان میوه دهنده پرورش کرده می شوند. زحمت صافدلانه هیئت 60 نفر کارمندان دائمی، 60 کارگران موسمی و 50 نفر کارمندان کرایه ثمر آورده حاصلناکی محصولات در این مؤسسه سال تا سال رو به افزایش دارد و آن در برابر تامین احتیاجات اهالی اینچنین به دولت‌های خارجی صادرات کرده می شود. حجم صادرات در سال 2020 زیاده از 120 تن زردآلو را تشکیل داده بود. سال 2020 که برای گرفتن حاصل بلند موسم مساعد بود، 780 تن زردآلو، سیب، شفتالو و آلو جمع آوری کرده شد. لازم به ذکر خاص است که باغداری یکی از ساحه‌های اساسی کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان و جنبه سردرآمدترین ساحه کشاورزی به حساب رفته برای تامین امنیت آذوقه‌واری جمهوری، غنی گردانیدن ثبات استعمالی، تامین کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزون گردانیدن امکانیت‌های صادراتی مملکت و با کار دائمی تامین نمودن اهالی موقع معین را اشغال می‌نماید. اقلیم مساعد منطقه‌های جمهوری امکانیت می‌دهد که میدان باغ و تاکزار از حساب نهال‌های سرحاصل زیاد کرده شود. مورد توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفتن ساحه باغ و تاکپروری با پیشروی ساحه مساعدت نمود. این بود که در مملکت سال تا سال مساحت باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی افزایش می‌یابد. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдати ноҳияи бобоҷон ғафуров дар фестивалнамоиши чорвои хушзод, чорвои калон барои истеҳсоли шир ва гӯшт, шутур барои шир ва гӯшт, асп, гӯсфанд ва бузҳои зотӣ иштирок карданд. ба ин мавзеъ даҳон намуди чорвои калон, гӯсфанду буз, асп, шутур, шутурмурғ, капк, мурғи ҳилол, фазан, моҳӣ, хӯрокиҳои омехтаи чорво ки дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияи вилояти суғд парвариш ва истеҳсол карда мешаванд оварда шуда буд. 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдати ноҳияи бобоҷон ғафуров дар фестивал намоиши чорвои хушзод, чорвои калон барои истеҳсоли шир ва гӯшт, шутур барои шир ва гӯшт, асп, гӯсфанд ва бузҳои зотӣ иштирок карданд. Дар намоишгоҳ фермаҳои ширию молӣ, коргоҳу корхонаҳои паррандапарварӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидори бахши чорвопарварӣ навъу намудҳои мухталифи чорворо ба намоиш гузоштанд. Ба ин мавзеъ даҳон намуди чорвои калон, гӯсфанду буз, асп, шутур, шутурмурғ, капк, мурғи ҳилол, фазан, моҳӣ, хӯрокиҳои омехтаи чорво ки дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияи вилояти суғд парвариш ва истеҳсол карда мешаванд оварда шуд. Дар фестивал намоиш чорвои калони зоти сиёҳало, голштени, сименталӣ, шведӣ, гӯсфандони зоти ҳисорӣ, бузҳои зоти серпашми тоҷикӣ, бузҳои ширии зоти заънинӣ ва алпенӣ, шутурҳои яккӯҳа ва дукӯҳа, намуди моҳиҳои зағорамоҳӣ, пешонағафси сафед, амури сафед ва ғайраҳо ба намоиш гузошта шуд. Манзараи намоишгоҳ аз рушди устувори бахши муҳими соҳаи кишоварзӣ чорводорӣ дар вилояти суғд дарак медод. Дар натиҷаи татбиқи амалии стратегияҳои алоҳида рушди бахши чорводорӣ дар вилоят марҳила ба марҳила таъмин мегардад. Рушди ин соҳа қабл аз ҳама дар заминаи нишондодҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунбарори мамлакат, татбиқи барномаҳои муҳими соҳавӣ, имтиёзҳои давлатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати дастгирии ҳаматарафаи бахши хусусӣ дар мамлакат имконпазир гардидааст. тавре сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми солона ба маҷлиси олии мамлакат зикр доштанд, ба шарофати тадбирандешиҳои қатъии роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон давоми солҳои охир воридоти аксарият намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва гӯшт ба ҷумҳурӣ ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ аз хориҷи кишвар ворид карда мешуданд комилан қатъ шуд. Ин албатта самараи татбиқи чораандешиҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. ҳамин аст ки соли 2021 аз тарафи соҳибкорони вилояти суғд 9084 сар чорвои хушзоти голштени, сименталӣ, шведӣ, абердин антус, каласафеди қазоқӣ, Грефолд аз Федератсияи Россия ва ҷумҳуриҳои Белорусия, Қазоқистон ва давлатҳои Аврупо ворид карда шуд. намунаҳои ин намуди чорво ки ба минтақаи мо мувофиқ буда аз лиҳози маҳсулнокӣ муфид дониста мешаванд, ба маъраз гузошта шуданд. мо бо дастури супоришҳои роҳбари давлати мо ҷаноби олӣ ки барои хушзод кардани чорво хеле дастгириҳои калон карданд
ҳама пештар миннатдории худам аҳли коллективимо мерасонам ки мо ҳамамо хурсанду аин дастгириҳои ҷаноби олӣ бениҳоят хурсанд шудем. ҳам барои ҷамъият дастуру супоришҳо шуд, барои хоҷагиҳои деҳқонӣ, шахсҳои алоҳида, ҳамин зоти хушзод кардани чорвои моли калони шохдор супориш шуда буд. ҳамин соли 2020 то имрӯз 2019 тақрибан гӯем наздик 4300 сар моли зотӣ ворид кардем. аз ин зотҳои сиёҳало, зотҳои симентал ки инҳо равонагишон вайба ҳам маҳсулоти ширию ҳам гӯшти зоти сиёҳалою симентал. баъд аз ин зотҳои герефорд, шарале, 4 намуди моли ҳамин зотӣ ворид намудем. мо бо ҳаракат мекунем ки дар оянда ҳамин қадар дастгириҳои калон мо ба додам аз андозҳо озод кардаги бо молҳои бисёри ҳамин беҳтарина барои ҷумҳурӣ ворид кардан ҳаракат мекунем. иттилоъ дода шуд ки дар вилоят 145 фермаи чорвопарварии калону хурд мавҷуд буда 122 адад корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дорад. ба ҳолати 1 январи соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти суғд парвариши 676712 сар чорвои калон, аз он модагов 370708 сар, 1,599,000 сар гӯсфанду буз, 8575 сар асп, 5,469,000 сар парранда раҳандозӣ шуда афзоиши ҳамаи саршумори чорво таъмин карда шудааст. зикр гардид ки айни замон дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят саршумори чорвои калон 49453 сар, аз он модагов 14431 сар, гӯсфанду буз 237300 сар, асп 2069 сар ва парранда 4,693,000 сарро ташкил медиҳад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тадбирҳои зарурӣ андешида шуда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят ба ҳолати 1 январи соли 2022 гӯшт 75860 тонна, гӯшти моҳӣ 891 тонна, шир 277000 тонна, тухм 638 миллион дона, пашм 1581 тонна, асал 1466 тонна ва пилла 163 тонна истеҳсол гардидааст ки нисбат ба соли гузашта гӯшт 9266 тонна, шир 3735 тонна, тухм 43,271,000 дона, пашм 31 тонна, асал 8 тонна, пила 20 тонна ва гӯшти моҳӣ 11 тонна зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят афзоиши маҳсулоти соҳаи чорвопарварӣ низ таъмин карда шуда дар ин бахш нисбат ба сатҳи соли пешин гӯшт 8743 тонна, шир 1408 тонн ва тухм 43,17,000 дона зиёд мебошад. мувофиқи шаҳру ноҳияҳои вилоят зиёда аз 18 адад хоҷагиҳои зотпарварӣ фаъолият доранд ки имсол дар имрӯза чорибинӣ ҳамаи ин хоҷагиҳои зотпарварӣ ки дар зотпарварӣ фаъолият доранд иштирок намудистанд ва чорвоҳои хушзоти худро ба намоиш бароварданд. давоми соли 2021 зиёда аз 20 адад корхонаҳои паррандапарварӣ самташ гӯшти, самташ тухмӣ ташкил карда шуд ва 12 адад корхонаҳои фермаҳои хурду калонӣ ҳам самташ гӯшти, ҳам самташ ширӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ташкил карда шуда. пешрафти бахши чорводорию паррандапарварӣ бешубҳа барои рушди саноат заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамин аст ки солассол дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар баробари рушди соҳаи чорводорию паррандапарварӣ корхонаҳои нави саноатӣ фаъол гардида ҷиҳати таъминоти бозори истеъмолӣ ва афзоиши маҳсулоти ивазкунандаи воридот заминаҳои воқеӣ фароҳам меорад. дар ноҳияи бобуҷон гафуров дар ҳамин шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 81 000 моли калони шохдор, зиёда аз 211 000 моли майда, наздик 3 миллион сар парранда, зиёда аз 1000 сар асп парвариш ва ниғобин карда мешавад. дар фестивал намоиши чорвои хушзод, чорвои калон барои истеҳсоли шир ва гӯшт, шутур барои шир ва гӯшт, асп, гӯсфанд ва бузҳои зотӣ, инчунин намудҳои гуногуни асп, аз ҷумла аспҳои зоти тоҷикӣ ба намоиш гузошта шуд. маълум гардид ки дар ҳамаи шакли хоҷагидорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 8575 сар асп парвариш меёбад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо иштирокчиёни фестивал намоиш бо истифода аз зарфиятҳои мавҷудаи аграрии мамлакат ҷиҳати таъсиси комплекси
чорводорӣ ва паррандапарварӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. мувофиқи иттилои раёсати кишоварзии вилояти Суғд, айни замон дар миқёси вилоят 100 нуқтаи бордоркунии сунъии чорвои калони Шохтор мавҷуд буда, аз ин миқдор 28 нуқтаи бордоркунии сунъӣ дар бахши ҷамъиятӣ ва 72 адад дар бахши аҳолӣ фаъолият намуда истодааст. баробар бо дигар бахшҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди вилояти Суғд, соҳаи занбури асалпарварӣ низ рӯ ба тараққӣ ниҳода, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар вилоят 77776 оилаи занбури асал парвариш меёбад. ин шумора дар қиёс ба як соли пеш 15337 оила зиёд мебошад. сарвари давлат аснои шиносоӣ бо дастовардҳои чорводорону паррандапарварон ва дигар истеҳсолкунандагони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд кори хоҷагидоронро намунаи барҷастаи амалисозии тадбиру барномаҳои давлатӣ дар самти рушди чорводорӣ маънӣ дод карда, бобати бештар сайқал додани ин бахши сердаромад ба масъулони сатҳи ҷумҳуриявию вилоятӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 9 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд машварати корӣ доир карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷагирӣ аз дастовардҳои сокинони вилояти Суғд дар соли таҷлили 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар назди роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои истиқболи арзандаи 35-солагии ҷашни умумии миллии истиқлолият дастуру супоришҳо доданд. дар 3 соли охир дар вилояти Суғд беш аз 8000 иншоот бо таъсиси 21000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. таъкид гардид ки бо вуҷуди корҳои назарраси то имрӯз амалӣ гардида, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро зарур аст ки ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва татбиқи чорабиниҳои вобаста ба 5-солаи рушди саноат нақшаи корҳои ободониву бунёдкориро барои давраи то соли 2026 бо дар назардошти натиҷаҳои татбиқи нақшаи қаблӣ, таҳлили вазъи воқеи шаҳру ноҳияҳо, нақшаи генералии ҳар яки онҳо ва фароҳам овардани шароити инфрасохтории ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир дар муҳлати муайяншуда таҳия ва пешниҳод намоянд. соли 2021 ба иқтисодиёти вилоят 3.3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 2.1 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ворид гардидааст ки нисбат ба соли 2020 мутаносибан 2.3 баробар зиёд мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи пурра имкониятҳо расидан ба ҳадафи муайянкардаи ҳукумати мамлакат ва таъмин намудани рушди устувори вилоят ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш доданд ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор иҷрои сифатнок ва саривақтӣ лоиҳаҳои ба барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилоят барои солҳои 2021-2025 воридшударо таъмин намуда ба нақшагириро дар самти рушди иҷтимоию иқтисодӣ воқеъбинона бо дар назардошти ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва риояи принсипҳои иқтисоди сабз ба роҳ монанд ва ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди инфрасохторӣ, ҷалби боз ҳам бештари сармояи ватаниву хориҷӣ ва рушди соҳаҳои афзалиятнок диққати аввалин дараҷа диҳанд. зимни таҳлили вазъи соҳаи саноати вилоят президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо вазорату идораҳои дахлдорро вазифадор карданд ки рушди соҳаҳои саноати металлургия, сабуку хӯрокворӣ ва дорусозиро бо ворид намудани технологияҳои муосир ва истифодаи ҳарчи бештар аз захираҳои ашёи хоми вилоят тавассути коркарди пурраи маъдан, маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш таъмин карда ба ин васила ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридотро афзоиш диҳанд. сарвари давлат ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он ва вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд ки ҷиҳати васеъ ба роҳ мондани коркарди ашёи хоми ватанӣ бахусус нахи пахта, пилла, мева ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланд иловашуда тадбирҳои қатъӣ андешанд. ба хотири рушди соҳаи маориф сарвари давлат роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро вазифадор намуданд ки якҷо бо вазорати маориф ва илм барои таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва забонҳои хориҷӣ, алалхусус забонҳои русиву англисӣ тадбирҳои фаврӣ андешанд.
вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ зарур шумурда шуд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ доир бар риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва эмгузаронии пурраи гурӯҳҳои мақсадноки аҳолии вилоят вусъат дода шавад. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми сарбаланду заҳматқарини суғди бостонӣ анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии ватани муқаддасамонро идома бахшида ба дастовардҳои боз ҳам бештари иҷтимоиву иқтисодӣ ноил мегарданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба натиҷаҳои ҷамъбасти нишондиҳандаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилоят дар соли 2021 раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо ба сарвари давлат ҳисобот доданд. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон